Tababungu peniata hu maridihita nomor 400 Tatangyak kuma peliatan ada bapungo tuadu pandi debatam hakaniang mahita. Ale debata amanami na dibalua gijang. Kodo haroroan di saluhu silehon-lehon na linggat do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi buak na husus di jolom. Pasu-pasu ngeng jalan ramoti asa huparhasiat kami pilihanon. Patibulhon harajomu di tonga-tonga ni Kuriam doh di Portigion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godam ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amen.
Alea manami na di banua gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya roma harajaonmu, saya saut malomoni roham di batuang di banua tuang songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siap hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa idongan namar dosa tuhami, unang hami togihut tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disodakot Tuhan debata mabohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Dilopakot Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasaorhom madamena tutut ditabik. Amin.